u oko. Tebi svetli do oko? Da. Znači, nećemo nikad saznati. Majstor Zemljar radi, što se to, kako se to zove? Risotto scampi. Risotto. Pogledaj ovo. Pogledaj ovo. To je važno. Risotto scampi, blitva. Ali ti trebaš njega već malo na svjetlo. Blitva i riba, juha. Aha. Možete nam... Mala kanta je. Aha. Možete nam opisati točno postupak? Postupak. Smete se ulje, malo običnog ulja, malo maslinovog, onda se metnu škampi, repići od škampa na to, onda se to malo ih se okrene, onda ih se izvadi, na to se metne riža, da se malo okrene riža. Onda se dolijeva juha od ribe, sad ćeš napraviti palentu, tu vidim ja. A kako se prebaciti? A lijepo se polagano prebaci, ne tako ko da mačkama bacaš ono. Koliko dolje vode? Doli za puno. Tako. Još? Ne, dosta. Hoćeš neki aperitiv, aha ti ne piješ. Ili piješ? Dobro. Kad se sad promijeni, onda bi trebalo početi piti. Misli si? Da. Kako? Da li se peče još uvijek ta hobotnica? Ovdje bi trebalo malo metnuti, vidim ja, da ne poklupas, nego malo kvasine, ostane. Da se ne, ili metnut paradajza unutra, da se ne razbija. Gdje smo stali u objašnjavanju? Ostro, brašno ili glatko? A, sve jedno. Nije sve. Dobro. Nije to glatko. Sve je glatko. Ko je oštro, ko je glatko? Da. Ne svi. Ovo je isto. Vidi, ovako se radi. Evo, ovo se radi. Ovako vidiš, sad ću ti ja pokazati. Ovo, sad se uradi ovo. A zato treba vreći. Jasno, ili vreći sedi papir, jeli? Ja tu nju, ona će mene učiti kako se radi. Pazi, opet to je plin u paljenju. Pogledaj kako to fino ide. Ja ti ove dišu, pa dišu. Neš meti to nakrpano? Ne, to ćemo da se mati. Pa znam, pa kaži. Evo, gdje je ovaj? U kojoj smo sad fazi? Što se događa? Prikam ovu ribu, pa da... A, gosti. Dolaze gosti. Gdje pa meni je rođendan? Sigurno, pa da neka dođe neko to zna. Ovo je bila strava za friganje. Da, znam, onda ovako, meti ovdje. To će biti jedna, kako bi se mogla nazvati ta... To je čisto, sve je to čisto. Ta večera, kako bi se mogla nazvati? Riblji simpozij. Riblji simpozij. Dobro. Riblji simpozij, to bacimo. Dakle, ko će biti... Glavni kuhar. Glavni kuhar je Ante Zemljar, ali... Ovo sabotiraju me. Ko će biti delegati na simpoziju? To ćemo vidjeti. To su šta? To su škampi, zatim... Već je kuhano. Kuhano je. Skoro. Što, i hobotnica će biti, Sad ne? si mogla metnuti ove odik, stresi odik. Stresi sve odik. A, evo škampići ulaze, dobro. Tako. Aha. To, jedno ga možeš pojesti kako ćeš. Je li kuha ovo? Kuha. Još mi kuha. To kuha što, riba, ne? Riba i unutra je juha koja mora ovdje doći. A znaš li što ona napravi? Ne znaš što ona napravi? Ne, slušam. Ja sam rekao da izreže glave od repova. Dobro. Ona je izrezala glave od repova. Dobro. I onda je glave bacila u kantu za smeće, jer glave se bacaju, kaže. Dobro. A to je greška bila. Sigurno da je greška, od glava se pravi juha, s kojom se polijeva ovo, zalijeva ovo, sad ja nemam čime zalijevam. Jasno. Dobro, ona je... Dobila je i gardarica sve. I sad ja nemam čime zalijevati, čekam da mi se ovo skuha, ova riba, da bi mogli i onda neće publika imati juhu, riblju juhu neće imati. Da. Tu ste stavili umeđu vremenu unutra peršin, samo peršin. Malo ono, kako si ti narezala, ono, znaš. Samo malo čišnjaka sam bacio s peršinom čišnjaka. Znači ide čišnjak? A ne, ide, kako hoćeš, ide malo.
ide malo, ne. Može neko se stavi, neko ne voli. Može neko voli, neko ne I voli. je li to neka posebna škola kuhanja ili je to... Ovu vodu. Može da pači. Da pači. To je neka otočka Evo, škola? to je čisto, jeli? Dalje, to... Nema vodu u A, cvijetu. šta ima? Voda. To je bilo ovo ulje iz škampa. Pa to je to. Tek dobro. Dobila sam istu vazdu i pepeljaru. Slušala je. Na Sada ovdje malo ulja. 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 Ovdje malo Tina, suši. Molim. molim te. Kutilić. Dobro. Na pod. Evo, to su nam vidi galuni. Krasni. Pogledaj. Samo da se ovo malo osuši. Dobro, ali nismo zapravo rekli kojim povodom se radi ovaj simpozij. Po rođendana tvoje ljubljene pomajke. Dobro. Da. A vaše Ko je zaljubljena pomeka? Moje prijateljice, bogati i... prijateljice, dobro. I poetese glavne ovog hrvatskog društva sadašnjeg. Kako se ona zove? Glavni lirik se ona zove. Glavni lirik. Da. A, To je previše. a imenom? Ona ima 3-4 imena, pogledaj, ne znam Kako ćemo ju zvati? kako ćemo je zvati. Da. Štetica cvet u radama života. Ne, ja bi nju zvao Kako? suvremeni Cesarić. Suvremeni Cesarić. Da idem ja metati ulja na Ja tu ovu tavu. točim ulje. Da, i upali Da. plin ako si ga ugasila. Ne, dobro. A to neće biti dosta ulja. Ili hoće? I to ne- Pa to sam rad. Nemamo više. Ima Imamo više, još. sigurno je znamo. Imamo, da. Više dosta. Pa zato ne Dobro. treba onak malo plivati. Što je pa to? se To je zvati van. brašno malo Da. gore. A treba malo plivati, ja sam sve pliva. Riba mora plivati u ulju, u moru, u ulju, Da. ulju i u vinu, ne? Ja idem. To se zna. Ja bi nešto pije. Možemo malo pogledati u lonac još. Može pogledati u on, to sam ne. Samo ne znam gdje mi je ona vodka dospjela. Aha, To se fino tu kuha. se krčka sve. Dobro. Tu je riba, koja će mi sada dati juhu. Mhm, Ali ne pođe preko, znam ja da... Evo, dobro. evo, to je gotovo. Aha, tu mi je vodka. Na zdravlje. Na zdravlje. Evo. Gdje je onaj A vodka je sastavni dio rituala kuhanja. rituala? Da. Mhm. Što vodka daje kuharu? Vodka daje kuražu kuharu da bude bezobrazan pa da radi po svojoj volji. Aha. A nekako ga ove uče, ove što ne znaju kuhati. Aha, Što su aha. samo naučili iz kuharice, Aha. a ne iz prakse. Nijedna od njih ne želi kuhati. Dobro. To je loše onda na njih se osloni, to je žalost. Ne? Na njih se osloni, to ti je onda žalost. Zato, kad se bude ženio, nemoj visoku intelektualku uzeti, a pjesniku nju nikako. Da. Nego, uzmi domaćicu, finu, pametnu, inteligentnu, ali ne visoku intelektualku. Jer to neka uzmu oni koji tako hoće. Da. To nije ponižavanje žene. To je uključivanje žene u sektor života i rada koji ona treba da zauzme, jeli, u životu u braku. A to je preporuka čovjeka sa Sa iskustvom. Aha, dobro. Razumiješ ti mene? I to smo sad dodali malo juhe. Da smo juhe dodali, da bismo mogli, Sad se to malo prokrčka, ne? to se malo sad skuha, sve skupa Da. ja moram dodati još malo ovoga parmezana. A, Malo parmezana. on daje što? Mada Malo ovo nije pikantne? parmezan. Nije. Što kažem, Zvonko, molim te, ovo moraš posmiriti. Gledaj, Ante, ovo je Mirjana Nikolić, moja lektorica koja bi Dobar tebi dan. dobro došla u životu. Dobro, ja ću vas kasnije pozdraviti Da, večer. ali sad A Zvonko sad ovo pune posmiri. ruke. Ako budeš dobar, Ante, Pune ruke su ako mi ovaj- budeš dobar, moći ćeš pročitati knjigu Izlaz u raj, erotski thriller, pogledaj naslovnu stranu.
Daj malo približi to. Da, to sam dobila od Mirane Miholek Samo. na dar. Ti ovdje loše proći ako ja nešto pokvarim. Da. To ćemo dati Zenderak dobru večeru skuha, onda će moći čitati detaljno, gle gole cice na naslovnoj strani. Dobro. Europski thriller, Izlaz u raj. Da, to prvo čitam ja, onda ako je dobro, Onda dalje onda ću dati njemu, da. njemu, svojoj djeci i tako. Ne djeci. Djeca to ne smiju čitati. Ne. A zašto ne? Zato su djeca mala. Opa, nemoj ne. Adjeu. Mi gdje smo ono stali? Aha, tu smo. Je to gotovo sad ili nije? Malo znak ova voda isklapi, ne? A? Ne, To je već gotovo, sad se može se još malo isklapiti. Ovo je tako bilo A što imamo? jadno, Da. ne u jednom komadu, nego Sad kuhar kuša, ne? To je važan trenutak. Ovo je I dobro. da čujemo, da vidimo zadovoljstvo, da li Ovo postoji je dobro. zadovoljstvo? Samo je malo prekuhan Prestani slikati staroga kuhara, odi tam dame su došle malo i poslike, već ih je dosta, ajde. Da, samo trenutak. Što smo rekli, imamo u pečnici što? Evo ovako vidiš. Ovo je cento in boka, to su gaunići. Jeli, ja mislim, još nije. U pečnici smo zaboravili uopće kaj imamo. Šta imamo u pečnici? Ko će tamo shvatiti? Šta imamo u Gošći pečnici? su mi došli da Otvori pečnicu malo. Tam dolaze na Malo otvori pečnicu da vidimo što je unutra. Joj, Zvonko, unutra je hobotnica, samo ja moram biti sa gošćama. Meni je danas rođendan, ne moram biti u kuhinji. Dobro. Ja, samo ja. Dobro. Pozdravljamo kuhara i prelazimo... Dobro, ja sam imala tako... Znam. Dajte nešto mi reci, da li se može staviti ona rajnda s onim ručkama u pećnicu da se malo stvari To je sala za večeru. I tu je lijepi buket. Idemo prići blizu. Ej, ne mreš dalje. To su knjige. I prelazimo na knjiga na goste. Tina nam je ovdje. Evo. Ima nas tu već dosta. Moj otac je rekao, ja pa se udala otišla zbog toga, onda nije nikad niti se u kući dogledala. Onda je bilo A buketa. Koliko je želite? Za veljaču tek sam Ona mi je još nekoliko osoba rekla da strašno loše plaćaju, da sve one prolongiraju i sam prije išla, nisam čula, tak imala sam problema, onda me pogrešla Kad si se kući već pa mi je govorila, ja sam rekla njemački, hrvatski se govorilo jer se pošlo u hrvatsku školu. Jer je materijni jezik mađarski školarski škola. Ona je uvijek mi kažu da ne znaš Poslije toga i juhu, osobno juhu, lijepu juhu, riblju. Jer sam ja morao ribu kuhati da bi imao juhe za ovo. Aha. Tamo nema dovoljno juhe sada na onoj ribi koja se kuha. Odnosno koja kuha. Koja je tamo. Još ima nekakva koja se kuha. Da, na te ribu još. Ovo je lukovska. Ovo je lukovska, da. Črno vino. Ideja je krasna. Kako ono kaže, ovo što je atomska centrala? Alen Goluba je danas i u Vjesniku napisao i rekao je... Čornobil, da. Da, kaže da sa dva ose piše ukrajinski. Čornobil. Čornobil, tako je, akcent je isto. Ja sam to čula prvi put tako, da. Da. Međutim, jedno šarno, u 8 sati vijesti, znači niti jedan sat nije prošao od njegovog savjeta. Već su 8 Već je ovaj pogriješio. Žena je neka govorila, spikerica pa govorila o Černobilskoj. Da, to je bila ova Željka Patorelji.
Željka Patori nije bila. Gledaj. Ne, na prvom programu nije. A na radu. A ima li tu gemišta? Ima. Ima jedan gemišta, da vidimo kako Imate i izgleda ovaj, taj još ima gemišta. crnog vina malo. Jesi namazala sve što si trebala? Nisam zvala prihvaćena, ne našminkana usta, s obzirom da je tvoje oči koje gledaju kroz kameru su dobro namjerne. Pa ne, kaže. Dobro, ovdje nema zooma, tako da... Joj, nemojte sad ovo kaj imam na ovome. Kako gledala. Erži, Zlato, digni glavu malo prema zvončeviju, tako? O, da se vidi, gdje smo. Dobar večer. Dobrodošli. Nemojte nam gledati u taj njegu. Ne. Ne, u glavu, ali moraš biti. Tina, bok. Bok. Kako si? Dobro. Ne dobro tamo. Ti, moram me malo tegnuti. E pa da, molim te. Evo sad. Kaj? Ja tebi. Da, evo je samo sjesti. Jesi ti Samo... pita stop? Ne. Ha? Ima. Pa kako onda? Samo ovako preuzim. Dobro, pa jedna. Samo da ti ne padne. Iz vida. To smo mi dali dosta često raditi. Ne, vrijeme smo kopala zaborala, sad mi je palo na to. Pazi, ako lagano Tina, ne nago, a ligne, znaš, pomislite, su ligne ravac. Jeste. To će biti sa povijesna slika. Veliki glumac, Ne narešen. Zvonko Novosel. Velikom pjesnikinjom, tako je. A ja bih sada malo vina, ako smijem da... I to će biti snimljeno, veliki glumac pije vino, pa ne vjerujem. Blago tebi. Snima. Da, Magda, da, vidim ja. Oni gledaju. Hvala. Poznati nego ja. Ne, crno, ha? Vi ste Živi je Zvonko. Što više on sve šlasti bere. Da. A da li si knjigično što slikao? Znaš što ti na najljepše izubiti knjige uz desert? I onda lepše gleda, ne? Da. Puno neki lešina. Sve neke crveno. Snimljeni veru, jednu i drugu. Prošle godine kaže na početku zapred i tamo na početku stranje. Vi me rekli na predsjednju stavu. Jako da, sa ovo nemojte biti. Tina nas snima. Stavi neke za to. Ja sam ovako javno, živo, uz kameru, jel da? Zahvalila dragim prijateljicama što su došle, što su ovako marljivo... Samo trenutak pažnje. Što su ovako marljivo papale. Da. Da, drage prijateljice, lijepo od vas što ste došle, što ste ovako marljivo papale. Vi ćete papati još, što nije gotovo, jel da ima neke dvije torte i tako. A posebno zahvaljujem dragom gospodinu Zemljaru koji se sve fino skuhao. Mislim, makar je pao već s nogu i malo se pogubio pod kraj kuhanja. Malo dignite, Ali nije čudo, nije čudo, jel tako? Moram ja malo u tanju gledati. Stalno je Vi ste gledao jeli dok sam ja. svoječki urajgle. A ovdje se višnje zahvali. Draga, vi se zahvaljujem ti na prostoru bez najamnine. Nešto malo sam i radila. Taj prostor ima nekoliko prednosti. Jedna od tih prednosti je da imaš manje mačaka, više tanjura, imaš imeno manje suđa. Više vijeća. Svaki zubog u desertu. A sad ima ova juha kuhana. Kuhana riba. Ribica lešica. A mora smo. Sa malo lešo ribica ćemo pojati. Lešo riba ću kuhati. Kaj mi se dogasi on? I kako se znam da su ugasili? Ha? A zakaj gori ovo crve? To je super tehnologija. Jesi mi za kroncu su? A, još uvijek se. Daj malo tamo, Idemo.
Sad ću tebi jedno ovo približiti. To ti nešto kog ti paprikaš, ali ove... Da? Ove šada. A to je da su škampi unutra? Glave. Repovi idu u rizotu, a glave idu u ljubu. Za sljedeći rodan. Sljedeći rodan ćemo ostaviti glave, a repovi ćemo baciti. Zaboraviti te. A rižota? Uzmite si malo, vi niste uzeli ribe ništa. Nemoj to u tim mladim godinama kad dan se ne zaboraviti. Imate djece za vi ste Ovo to sad se mi da se Dobro je to, je. Vidite kad sam ja. Ima i mrkvica. Ima sve. Pa moramo sličiti ove obrade, zgodno jednu poslovicu su potrebiti unutra. Ide to jako ide. Ne ono kod Kini jamu kopa, samo mi gleda u tom stilu nešto, tako su i poslovnici truju uglavnom. Slušaj, veće mi nikad nije bio mili, a sad je stvarno vjesnik neusporedivo bolje. Je, osim formata, joj. Da. A meni je baš dobar taj veliki. Format je za klošare, da će mogu rasprostati. Meni nije, zato jer ovaj... Da, potrebno je malo soli. Maštu papira ispred sebe i ovako. Preko svega. Potrebno je soli, to je ovdje ovako. Ovo je ono. To je soli. Meni je baš dragi Bog, to ti slikaš mene i To su slikaš sad prave Meni je to zaboravili dok je bio ovaj dio. Mednite malo soli. A kam je više ljudi? Znaš ti koliko ću tebi kao snimka vrijediti kad ja umrem? Kulturni ataše za tiču tog seljačinom. Vidi to. Ne znam gdje je Magda pisala. Ti ćeš zaraditi milijone na to. Ne znam. Za kulturno, baš nam je to što nam biti velika kultura Hrvatska. Možda ide u Albaniju. To je dobro. Od Žaklin. I u Žaklin, to su visoke, u Žaklin su visoke. Ali od ovoga druga, On ima niske gačice. ne, od Hitlera. Ja se neću Hitlera. zaboraviti kad je on išao na televiziju pa je rekao da vjesniku ne trebaju Pa pomagati. kakve gačice. Ne možeš trapati. Kad imaš postana do gore. Onda nisu nosili tako. Jako lijepo to je. Da, imaš svega i mislim i to. Osim toga ja imam tak dojam da je ovo. Dobro. Da se ne zaleteš. Da. Jučer su ti dali. Govorimo o Hitlerovim gačicama. On bio... Prodaju se i Žaklinine, i Žakline se prodaju. Tite i Krlože. Baš mi Da. da rekao. Da, ja nisam znala da su iste godine došli. Hitler, Krloža, Tito. Ja ne znam jel Još mu nešto da smo... Još par miliona drugih ljudi. Pa da, dobro, ne, ali mislim ovako. Znači, onda je kako su došli. Ali koju sam ja knjigu od Mirjana dobila? Nismo vidjeli, nismo vidjeli. A, ona je europski thriller. Europski thriller. To se tri Ko radi na tom Ja cijelo obrazovanju? vrijeme da, ja cijelo Jasno, vrijeme to se gladiram i tri pišem poeziju i trudim neku prodati. Zapravo bi ja trebala europski thriller. Baš je pravo kupila. Thriller je zato jer se tri šojševe, ne? Da, thriller je onda triš unutra. Da. A četvrti gleda. Dajte nešto kao televizijska emisija thriller, a govori o muzici. Šta to znači? To je thriller, da, jer je thriller iz muzike, a... Samo ne brzo, ma da, niste se sjetili, da, da. A kaj ja trebam se sjetiti pravno? Neka mi kaže odmah. Ne, zato je ovo par Par excellence, jo. Ja sam da je to par excellence, a to je par, znaš, ti i ja. Ja sam isto mislila, da. Pa to je. Pa ja mrzim te vratolomije, jer ja moram razmišljati kaj je neko od nešto htio. A osim toga ništa od toga Mrzim nije te strane riječi, a ono tek je pjesnik. A ima koji namjerno upotrebljavaju ove strane riječi, misle da je to nešto kulturnije. Da, i još i najbolje kad bi se Stranu riječi, ja se sjećam ovoga Pavljevića kada je počeo pisati tamo negdje kad smo uređivali onaj izvor. Hoće ti flaša Pa da je svaku riječ koju je upotrebio, koji je mogao upotrebiti, imao stvarno taj jedno... Ne, da pače. Ko to paše? To baš i hoće. Da, dobro, evo, čak se može vidjeti ko je, a neće se vidjeti. Nije dovoljno svjetljeno. Smijeli, zvali smo ga Endina. Onda, oni sve, mi smo zajedno počeli studirati. Eto vidi stara, gle kud je on dospio ti u penziju. Šta ti je život? Sad si mogla sjediti kao predsjednik Sabora, to je stvarno posljednje šta bi ti čovjek zemlje. Šta bi onda? Pa ne bi mogla večera se ovdje biti, nego bi morala tamo tu sa pravljom drugim pađijom. Da. Ovdje lijepo s nama, ko Bog. Ovo ti kruhante. Ne.
Zar nije ljepše nama ovdje nego njima tamo? Budite mirni. Gledajte ako pripomne onoga ne ubija profesora. Aha, Miroslav. Miroslav. Kako je to kreatura. Pa ne kratko na ubio. Ne mi se piši. Nema lijepe noge ko nogometaši. Ja nogometaši ne A možda ima lijepe noge, samo što nije pokazao. Ja, više terana, ja mislim. Dobro, bilo šta. Ima tu. Na bijelom nema. Nema. Ja kažem Milan. Ima nekakvog ribara. Ja kažem, molim vas, kako je to fino u čiranskom društvu, bio potpisni osjećaj koji je Italijan došao, koji je došao, Hrvat koji je došao, sve je to kompaktno. Jednu malo svoju Indiju se izdvojimo. Ali, Znate, ovog nosa kuka. ja kažem, sve je to kompaktno, to se ne... Ali ne vredi to, ne vredi to, ne, ja vam kažem, to ne vredi. On bi sad i tamo sugerirao misao, da su tugu međutim ovdje. Magda, hoćeš babića? Ja mislim da da. Vidite, meni je ovo govorila, nisam znala si išla zbog toga makara. Hvala ti je. Kada je Zekica za Dizdeno gledala, Pardon, Vidite, nego ja ću to iznositi. ima ona velika taša koja se ne može. Budem ja. Ne, molim. Pa čekaj, ti si isplavljenica. Evo, Tina i ja ćemo. Evo, Tina će, ona je mlada, Samo ću ja prije ipak posljednje. i poletlja. Ovo je ružman, je? Da, pretpostavljam. Kad si juha da dok si gladni, kad je topla, Da, još lica. da si malo soli. Ma levo moja, nije to. Ne, ali evo. A ti kad je gladni, Pa dobro, Bože, to je tako interesantno. Ja sam zapravo išla po vodu, samo vi jedite, ne sme se još nositi. Čuje, mi možemo ostati tu spavati, s obzirom da je samo smo ostali, ali pa se složiti. Ne previše. Aha, lijepo, malo uzeti. Vodite kod hoće vodite, friška vodica, obična halva. Ja ću, a koja je za vodu? Ova bi najbolja, ova je za ove. Steper je to. Ovo je treviza, ovo je pardone. Ispričavam se, hvala, da. mi smo naći dok ovdje su do setira. Ja sam sad preti. I ja dok Tegla i preti, što je Moramo snimati. Donko, jesi ti poslikao svoj buket sve? Onda sam ga spremila. A sada je rekao da sam ja jako volim ovaj tip Ovo je tip E pa šta bi ljudi rekli? Da se ljudi ne vide. A vidiš kako dvoga nije. A vidiš kako dvoga nije. Kako ćete ga poraditi? Sve žene koje se veljaši. Dugo je čekala ovako. Dugo je čekala. Ja sam gledala Sretan ti rođendan, jasno. Ja sam odmah ovako. Malo stavio sam. Da ne ali umim se nije da sam i Tamara čeka tu dugo. Ona sada ja. Šta je ovo? Rekli? Ajmo, onda ja kažemo tamo pa ćemo gledati. Dobro. Okej. Komado, ne, da stoje sa sporedom. Da, da, sutra si sad. Rane kad mu Pa tamo. Priži brdovo. Na počinu se da. Liste. Da sam se toga, to sam nemilo. Makar mi je...
A kad se tamo se okretati noći. Ne, pa znao kada treba raditi. A zna i kamera. To nisto nekako. Kad god imam intervjua na televiziji, uvijek mi ovaj kaj me pita voditelj intervjua, mi se sedne u levo ili u desno, ne? I sad ja njemu odgovaram, moram gledati u njega, a kamera je tamo. Da je jako ljubezno od tebe, gledao me na OTV-u i onda me nazval, joj, veli, vidio sam te, veli, znaš, ali stalno te snimalo iz profila, stalno mi se tako ne šarati u oče. Mislim da veli bila se tako da lokvenica, tako si lijepo izgleda. Ima jednu kameru statičnu i sjedim tu, ja tu sjedim. Voditelj on mene pita se ne nemamo odgovarati u kameru. Ti ima jednu kameru. Nemoj drugi put da te sve istopati, recimo, sjeli se malo naprijed. A voditelj iza leđa da mi. Voditelj spreda. Ajde spreda, kad je jedna kamera. Vidit ćeš u mene. Ali, pored kamere. Pod kameru. Ma ne gleda me, neka nema, šta će meni odgovarati, da sam ja. Jasno, pa ne. Sad ne ima ko vodi. Ja ću nedelju reći njemu, pustite mi da evo. Možda je književna, ali to onda niko ne... Ante je show, molim lijepo moje dame. Kada? U nedelju, u podne, počinje show Ante Zemljara i ovih ostalih folkloraša i muzikaša. Da. Ima logike dalje je od žuto. Sve što je to žuto. Ne, to su bili dalmatinci. Nema nikakve logike. Rekla je bijelanjak, je bijelo i žutanjak je žuto. A i zvonko će biti, on će recitirati pjesmu. Žumanceta sa žumanceta. Ako me ne recitira, ako me ja ne odlučim, s obzirom na to da neće naučiti. Neće naučiti zato što nije i ruku pojela. Ostajemo samo pol dana. Ne, ovo je To što prepoznaješ Eno, ovdje gori ti je, vidiš zvonko gdje ti je ono materijal ti je gori. Tamo treba snimiti onda. Da. Ovo je njemački bijelanjak, a ovo je... Od toga, Ante, tvoje pjesme se same govore. Da, ja. Tvoje pjesme nijedan glumac ne može upropastiti. Ne, upropaštene su već u načelu. Ne trebaju se mučiti. Veli, kad ga umoriš kuhanjem, postaje samokritičan. Inače, u prvih 1-2 mjeseca kad ste se razgovarali na zna, on je meni svaki dan rekao da on piše izvrsnu poeziju. Onda vem čekaj, ma ne možeš sam za sebe reći... Ima i poslije korizme laži, poslije uskrsa. Poslije korizme laži. Evo, ja uvijek vidim da to mi ja pišem niš ne valja, ona mi se veli, ma nije to tako loše i tako. Kontraefektnosti. Ne, sjajnu poeziju si rekla, sjajnu. Na kvintale laži. A znate da je Hoće neko kavu, da skuhan kavu, kava? Ne, hvala, pa toliko smo... Nećemo. Sami spavamo. Da moram nešto obračunati s tobom. Nisam ovo sami spavamo jedino višna i večer cvrči. Ja isto sam. Kaj to cvrči? Bolje konjak poslije, ja ne Spljokati se tu. Ne, nije istina, ja konjak. Moje dame, ja kad popušim Konjak da diže. nećete jesti, ja ću onda skupiti sa ljudi, prelazimo na šarlotu i na tu tortu koja je meni moja Niniv napravila. Za toga pače konjak. Nina. Kad vam prijateljica kaže Nina. Osim toga vam daju miru hranu, otrovnu hranu. Onda konjak izliječi. Ko je onaj grad Sofija? Ne da vredi. Sad ćemo mi konjak. Francuz jede u pisniku jer nikad ne Uvijek na listeru, evo onda već se više ne moći. Jako je lijepi članak napisan o njoj. Napisao je Kaledić, Peđa. O kome? O listelu. Tako je lijepo napisan, iznenađujući. Ko još hoće konjaka? Nije, Ne, tema je bila jako lijepo postavljena. Ovak rođendanski. Oprosti, ne, zbog toga da je na list. I onda se ti meni da, a zato? Zbog toga. Ja bi napisao Da. onako želi lijepo. Ne, zašto? Meni je ona, makar ima neke tak grozne. Ja bi je želio. Čekaj, ajde, idemo iz početka. 3 mjeseca. A, Idi u bravu. 3 mjeseca. Neće više, odlučila da neće. Pa hvala Bogu. Ja idem biti konjaka. Ne dođe. Pa je, Na večer mogu snimati tonski. Vera je rekla da šta god ja radila, kako god se namještala. To kad se od gore stoči. I onda sad vi skrenete, ja bi ju ženio 3 mjeseca, ti nekako Peđu spominješ. Gledaj ono kad je filmu i ona Dona ulazi unutra da upali peć.
Pa smo to strana jeli, pa gledali. A ulazimo sa A znaš oni gade, veliki. Nešto zguzite. Mi vas molimo da poslije se ovdje možemo razdijeliti, pa više nema miješanja. Može? Neću vam više dati. Nemojte mnogo izreći, ali bratka dijelimo. Ja sam prvi putem vidjela i A ko će zdravicu održati slavljenici? Dakle, za zdravicu, za zdravicu. jel može jedna zdravica? Kako je veličini, kako Ajmo, za povijest, idemo. Možeš ti na srdečke to sve. Da, malo na srdečke, pa voliš te da... Evo, samo malo pažnje, gospodin Ante će nešto reći. Šanti, ništa reći, Ante sve rekao, Ante sve rekao. Ante prljao, rekli su da sam prljao, da niko nije do riječi mogao doći ovdje, osobito slavljenica se bunila i ja u to ime joj čestitam ovaj blagdan, da se buni, da je još živa, što više stalno, da je još živa, tako jaka u svojoj biti, da se buni i da neka se buni unaprijed još da 100 godina. I kad ima razloga i kad nema, nek se buni. Tako je. Eto, a što se tiče njezinih pjesama, koji su možda jedan od zaista njezinih najvrednijih životnih, da bolje čujem, sokova za ovaj svijet, jer ono što je sokova za ovaj svijet, jer je ono što je kao pravnica radila, to je sve u dimu malih, sitnih ili većih interesa, bilo poduzeća, bilo to lica, ja ne znam na što s čime se bavi, ali znam u pravu i u advokaturi, nekako i zastupaju, nekako to su sve ispravne stvari, dosadne, umorne. Po tim hodnicima sam gledao sudski... Ispijena lica, ne samo žena, nego i ovi što idu, ovi pravnika, pravnika i pravnica. Ujutro su jako gordi, jako trče naokolo, negdje oko 12 sati sustavno ko krpe. A vidiš, a sad u 12 pa nisu više ni šminka, ni ništa, jadne su i vjerne. I onda misliš, onda se zapravo ima ljudi, ima žena koji pribjegnu nečemu drugom, uzmu neku penzijicu, kao što sam ja uzeo zbog samoupravljanja, da ne bi samoupravljao, da ne bi ja samo, a oni upravljali. A ja sam voljela samoupravljanje, nemoj ti me. Ali ja nisam bio član partije kao ti. Ja nisam bila nikad član partije. Ali si pljeskala onda. Heroj Marko, heroj... Ne, ja sam vjerovala u tu ideju. Tema je rođendan. Ovo je tema rođendanska, to je rođendanska tema. Kako bi ta tema mogla biti na nju primjenjena da nije rođena? Da. Rođena je tako. Samoupravljanje u rođendanima, kao sada je shvatila je na sudu, po sudovima je shvatila. Vukući se po tim hodnicima, da može sugerirati, da može odgađati, da može sugerirati, da može utjecati na presude, i svašta to je shvatila. I da govoriti što jasnije, što kraće i što sugestivnije, da je to njezina budućnost. I lijepo se zahvalila na samoupravljanju i počela sa mačkama skupa slagati stihove. Nezbilja mi je karijera, ovo sa mačkama. Pa ste vi ona u jednoj godini 1983. 88. To je astrološka godina bila za bika, jako povoljna. 3 knjige tamo. To se nije dogodilo ni najvećim pjesnicima svijeta. Ne, nije meni problem napisati pjesme, Ante, nego je bilo problem lektorirati ove pjesme. Namuči se, znači, ona. Sam štopala, da. Dakle, vidite na što se ona dala. Od jednog malog
Samoupravljačkog pravničkog crva. Da, postala je ovako jedan inspirator, mogu bi se reći bunarski inspirator, jer tu ima svašta, bunar veliki, dubok. A imaš ti kakvu kiblicu? Ne kiblicu, kiblice su zatvorske stvari, ti nikad nisi bila u zatvoru, ti znaš što je to zatvor. Znamo, ono kiblica, ali nećemo unapeti. Mene je zatvor kao zatvor povukao već dok sam još bio u Šibenski đaku tekan razgovor. Tema je rođendan. Išao sam zatvor služiti misu popu, da bi pošao u zatvor, da bi vidio zatvor. Rođendanska zdravica. Od onda sam počeo pisati pjesme. Da, vi. Dragi moji. Kao neko koji slave rođendan. Da. To je ta veza. Ubao si me na kraju balade. A rođendan slavim ja. Da, koji slave rođendan, tada sam počeo pisati pjesme. Dobro. Vraćajući se iz zatvora. Već tada ste znali da ćete se naći večeras na ovom rođendanu. Ne, išao sam. Jer to je bio taj put, da bi išli onda već pisao pjesme. Kako bi se nas dvoje upoznali u društvu književnika i kako bi ti danas meni imao čast kuhati večeru? Da, nema pjesama, mi ćemo pjesmama morati pjesmu napisati. Pjesma nad pjesmom. Hoćete sad pjesmu napisati? Sada, mogli bi sada napisati pjesmu. Ajde, svaki jedan stil. Da nismo pijani. Ali, vidite kako je onaj napisao na Lukavi Salamuni napisao pjesmu nad pjesmom. Gdje je, to je čista erotska pjesma. Čista erotska. Fuj, da. Čista erotska pjesma, popovi je pjevaju za vrijeme proslave Djevice Marije. Tema, traka će nam iscuriti. Ovo je dobra tema, tako se znate da rođendan. Da, oni je pjevaju kao antifone Djevici Mariji. Lijepa si, ali draga, crna si, ali lijepa, čeri Jeruzalemska, zato te zavoli. Opet si na majki Bože. Uzeo te voda je svoje. Što znači voda je svoje, a? Ja znam. Koje su ušle u moje odaje. Nisam zašto tako budovan. Dakle, uzeo te kralj, voda je svoje. I to pjevaju, popovi svakog dana, antifonu pjevaju. I zato je naša dama slavljenica izabrala ljubav kao takvu. Mislim da će ući u psalme Gospodnje, psalme Davidove i Salamunove. Meni je dragi Bog. Šila, ne možete me ovdje korigirati. Pa ne znam zašto sam to. Da. Dragi Bog mi je rekao. Ti znaš zašto si pjesmu pisao. Dragi Bog je razgovarao samo sa Mojsijem, nema drugoga, samo sa Mojsijem. Samo razgovara 2-3 put mjesečno. A Djevica Marija sa mnom, kad sam snimao Djevicu Mariju, Čulilica. A ja onda napišem pjesmu ono pitanja Bogu, jer ja njemu velim ili te ima ili te nema, ali ako te ima da jednu pusu da znam, jel, mislim, kao dokaz da te ima. To sam njemu napisala, ali ništa mi ne da ovo kaže. Ne da pusti. Pa uvijek kad tražiš ništa ne dobiš. A kad si traži da čuješ on Bradonja, ne bi mi stigao do tebe pa svoj Bradonja. Pa neće nekakve sredice rješavati. Tema, rođendan. Recimo, 53. rođendan nije sitnica. Da. Nije sitnica, znate, nije sitnica. Teži je nego moj. Ne, moja, zašto težim? A zašto? A zato je to. Misliš kad nekako na vagu tebe i mene, ja sam teža. Ti imaš 3 godine više nego Jasna, zato imaš manje nego Mirjana, što sve skupa iznosi pola od mene i nikako na kopene. Ali se užasno sviđa. Prčalja to. A ja mislim zbog da ti to ištekaš, ne? I da mi krenemo onako što ja stao. U to ime, s obzirom da smo došli preko Salamuna do stihova o ljubavi u savremenom društvu, u suvremenom društvu, mi želimo ovoj našoj slavljenici da nas obdari još sa 20 knjiga, 30-ak ili pa da... Dok nam ne bude zlo svima. Da prije smrti se nažvačimo toga ti Boga, jeli, od takvih. Koga vole, kome daju štampati, daju to.
U prilog meni. Bože mi prosti, toliko se knjiga nagomilava svakog dana. Da, odvratno. Toliko se... Višnja, odi se sjedni, Višnja s nama malo. Pa neka Daj malo manje pita. Odvratno se nagomilava. Sve u svemu sretan je rođendan, ne? Jedna jedina tema koja mene zanima kao poetska, to je antipoezija i to je poezija protiv europeizma. Svi su navali u Evropu, a ja ću sad pisati protiv toga, ne idem u Evropu. Majko vam vaša, Balkana sam se rodio i Balkana su umre. Kreteni, idioti evropski. Znači vi se učlanjujete u HDZ pod stare dane. Molim? U HDZ se učlanjujete. Kad je počeo Milan govoriti protiv U HDZ učlan. Clinton i onaj, kako se zove, onaj mali pauk što dolazi ovdje, onaj grad. Jasna, sretan ti rođendan. Nek drži zemlja sebi, govore Vesta, meni Pink O to ime... Tako je, moramo sve trpiti za ovakvinu večeru svaka čast. Nisam slušala. Evo, sad će. Happy birthday to you. No? Koliko kaplic, toliko let, To je Evropa. daj nam Bog na svet živet. Kakav happy birthday, la 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 la, tako, la 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 la. Grozno. U šumu smo mi krenuli, to pjeva. Da, izvođačko ne ima dalje tekst. Ne znam nija to. Kako sam ovo da smo krenuli u šumu, ja sam... Na tom mladom leti. Na tom mladom leti sam. Kaže, Aniću, kako daju to Na tom mladom Ja leti. nikad nisam daju da početi. Nisam Lepše crkvena. godine. Vjerujem u Boga, što rođače baš žaba. Bla, bla, bla. Znaš kad je bilo? Ja sam ga ponijela. Rekla sam ti da mi ne snimaš taj gadan nos. Nos ponos. I kaj sad? Bez teksta. Čekam da režiseru dojadi. Idemo se njih šminkat. Dobro nego zla. Kaže, kad još uvijek žele živjeti. Da mi ne više dobro nego zla. Da mi kaj majčica Rusija, kaže. Da mi ne više dobro nego zla. Još ste gledali jučer u Ruskoj? Grozno. I on citira te stihove koje sam ja citirao, bili si Marija me odgovarala isti. Tako da, ko je Marija Magdalena kod mene u jednoj priči Magdalena dolazi na grob Isusu, Magdalena, govori Isusu kad se valjaju tamo po travi, ispod maslina i tako. Da, ja sam se. Dakle, tek sada smo iskoristili to, počeš od mene, do ovoga. I Umberta Eka? I Umberta Eka, počeli smo iskoristavati ovakve stvari, koje nije niko otkrivao sada kao mogućnost introspekcije, recimo, kao mogućnost ulaska u jedan sistem misli, sistem shvaćanja svijeta, religije, ljubavi. To smo sada napravili. No pjevat će on na kraju još ljubavnu liriku, makar se opire 70 godina. On. Da. Dakle, ima to. Ja moram ustati rano. Šta se umre? Ne, ustati moram rano, imam radio emisiju jutro. Radio emisiju ima si. Da, zato bi prostio Boga. Rano. Svi nas bude, svim radijima. Da je malo kasnije. Ne moraš uštekati. Pozdravi Ramba, pusu mu da i Mužića pozdravi. Ramba još povuti za uho, da malo više raste. Nemoj Mužić sada. Ja moram kuhara voditi, jel tako Zvonko? Mogu dobiti malo šatu? Kako ne bi mogla doleti u pećnicu? Hvala moje dame, hvala. Bila je krasno divno. Jako lijepo koristi gužu. Ajde, Magdo ljubi, ajde. Snimaj Zvonkom, molim. U noć divno ste skukali. Prema obrati suđe, nema. Bilo je jako dobro, ali previše. Zvonko Bog, koji je ostao Bog, doviđenja, gdje je jasno. Ostanemo mi, ostaće ovdje, tuđeg neba neće razgrijati, pa što ovo grije.
I nemojte vi sad. Idem. E pa nemojte bogati. Ne još, ne. Ne još, ej. Moramo. Ne još. Moramo. Ide Tina. Onda smo gotovi.